kua tuku pānui ngā pirihimana ki te hunga kei waho i te whare pāre mata e noho hōpuni ana kia wehe rātou. Engari ko te riri tā rātou uru pare atu ki tērā. Ana, ko etahi, kua mauheretia i aia nei, ara i roto i ngā haora tata nei, i tai atu ngā pirihimana ki te panapana i a rātou. E rua rā te rōpū e kia nei ko te Freedom Convoy 2022 e noho hōpuni ana ki waho i te whare pāre mata ki te whakahē, i te whakatau a te kāwanatanga, kia mātua whai te nuinga o ngā kaimahi i te kanoārai. Hei tā rātou he tika tēnei, he takahi tēnei i ngā tika o te tangata. I reira te hia rau o rātou ina nahi e waiata ana i te ngari o te motu, e whakarere haki ana e hāmama ana ki ngā pirihimana me te hunga pāpāho. Nā hakoa te hia o te māngai o te whare kia tūrakina o rātou teneti, kei reira tonu etahi e tū ana i tēnei wānei, engari kua tai atu ngā pirihimana ki te pana i a rātou. Pass notice. They've been served with a trespass notice. How long do we have? What we want is for you to remove the mandate, all the mandates, every mandate. Mandate's gone. That's what we want. And we're not leaving until we get them. Freedom! Freedom! This is our nation. You work for us. No te rātū o tēnei wiki ka tai atu rātou ki te whakanui ātara, i raru pai i a rātou ngā huarahi o te rohe.